Imali ste svoje gol show večeras protiv Vardara. Kako ste zadovoljni s onim što je Veszprem pokazao? Pa kako možemo budemo zadovoljni? Nije mnogo ekipa uzelo 2 boda ovdje u Skoplju. Za nas je važno ova 2 boda da ostanemo u trci za prvo mesto i to je to. Očekivali smo tešku utakmicu. Mislim da smo se dobro spremili, jako dobro i taktički smo bili jako disciplinovani svih 60 minuta. Žal za verovatno težnom povredom Kenta i to je to. Da li ste prije početka sezone očekivali 2 lake pobjede protiv ove ekipe? Nismo očekivali nijednu laku utakmicu u našoj grupi, a ne protiv Vardara ovakve pobjede. Sigurno da smo zadovoljni, da smo srećni, ali duga je Liga šampiona, ima još da se igra, tako da igračima Vardara želim puno sreće i to je to. Imate 4 pobjede za redom, s time ste na 2. poziciju na tabeli. Kako ste zadovoljni, kako ste izigrali ove sezone? Pa mislim da je cijela godina za nas bila jedna dobra godina, no dosta turbulencija, ali na kraju sve u svemu mi smo prezadovoljni. Borimo se za to prvo mjesto sa Kielom, ima još 4 kola do kraja, ali mi imamo u subotu još važniju utakmicu derbi Mađarske sa Segedinom, tako da za nas još nije sve gotovo.